atari kwifashishwa. Nekereza yuko biraza no kuba confirmed kuko ku ikipe ya Dortmund bari buze guhura nayo naje kubona atari mu bakinnyi 11 probable lineup ishoboka kuba yabanzamo, naje kubona atari kuri 11. Biragaragara yuko umutoza yamaje kwamukira ku ruhande. So rero ikipe ya Real Madrid yavuze yuko ikipe iri tayari kuri miliyoni 90 noneho bafungura ibiganiro. Kuri ubu ngubu rero ikipe isa nkaho iyoboye izindi mu biganiro ni ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal rero niyo bigaragara yuko yamajije kuba isa nkaho iri mu biganiro byo kuba yazana uyu muwinga cyangwa se message ikomeye avuga yuko usibye kuba yari rutahizamu ukomeye cyane, ikipe ya Liverpool yakeneraga mu gihe n'ubundi mukinnyi yari numwe mu bakinnyi bazi kubana neza n'abandi bakinnyi, yari umukinnyi ufite value. So navuga ko rero ni muri akababaro. Diego Jota rero yinjiye mu ikipe ya Liverpool muri 2020, aza kwinjiramo aguzwe miliyoni zigera hafi kuri 40 ngira ngo benshi barabyibuka. Ikiniye amakipe menshi agiye atandukanye, aza gukinira za Wolverhampton n'amakipe menshi agiye atandukanye. Gusa benshi navuga yuko bamumenye ubwo yageraga mu ikipe ya Liverpool rero muri 2020, akaba rero yamaje kwitsindira ibitego hafi birenga 65 niba nibuka neza. Ni muri iyo mibare gusa hafi mu mikino 140 ingahe na 40 gutyo. Na urumva yuko rero ni ibintu byiza kuko byibuze urumva yuko Yo, what's up Rwanda, what's popping Kigali, mumeze mutereka nongere nizere ko rero ukomeje kumera fresh cyangwa se reka nongere nizere ko ukomeje kumera neza cyane. Kamubwire ngo bitameze neza ukwihangana, gusa birashoboka yuko ejo byacamo neza. Ntabwo twese tuba tugomba kumera neza iyo no munsi byaciyemo, you never know, birashoboka yuko ejo bitacamo. Nakubwira ngo nibagize amahirwe bikamera neza cyangwa se bigacamo fresh, senga cyane kugira ngo bijye bihora bicamo fresh sana cyane. Ngero nk'ibisanzwe bangita Simba only, iwacu ni mu Rwanda. Rero twaba tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru navuga ngo arimo aragenda avugwa y'imikino, cyangwa se amwe mu makuru twavuga ngo ari trend cyane haba ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se abasanzwe bakurikirana n'undi siporo bahita babyumva neza cyane. Kuri ubu ngubu byagorana gukora rero amwe mu makuru y'imikino, cyangwa se nkuko mubibona kabisa ukibona yuko nambaye jezi hano tubona yuko nyine namaje kuba nsesekara kabisa noneho mu makuru y'imikino. Nyuma yuko rero mu minsi ishize cyangwa se mugenda mukurikirana amakuru ya showbiz, gusa nkuko mba nabibabwiye dukora hano politiki, amakuru y'imyidagaduro, siporo ndetse n'andi menshi agiye atandukanye. So uno munsi rero nkaba namanutse kabisa ku kajezi ka Manchester United. Gusa ntabwo ari ikipe mfana, abantu benshi cyangwa se nimuzajya mubona nakoze amakuru y'imikino nimukajye muhita mwumva ngo ndi umufana wa Manchester United, cyangwa se ibyo ndi kuvuga ngo nyine mwumve ngo ubwo agiye kuvuga kuri Liverpool, ubwo agiye kuvuga kuri Real, ngaraza ngo kuyikritika cyangwa se nayivuge neza kuko ari umufana wa Manchester United. Nta kipe mfana, nta kipe kabisa mfana i Burayi. Ndeba match gusa cyangwa se ndabikurikirana n'ubundi kuko nkunda ruhago, ariko nta kipe mfana, ikipe yose yafata kimwe. So rero nimuze kugira ikibazo cyuko nambaye jezi ya Manchester United, nimuze kubigiraho ikibazo kabisa. So uno munsi rero navuga yuko ugiye kuvuga amakuru y'imikino, ntabwo avuga amakuru y'imikino ngo ubure kuvuga kuri Rodrigo cyangwa se kuri ubu ngubu kuko birimo biravugwa yuko noneho kera kabaye ikipe ya Real Madrid yamaje kuba yemera ibiganiro mu ikipe ya Arsenal. Bikaba bivugwa yuko rero nyuma y'iki gikombe cy'isi cy'amaklabu ibintu biri buze kuba bijya mu buryo bworoshye. So navuga yuko rero mbere ko tuza kuba tugaruka kuri no nkuru cyangwa se tunamenya byinshi birambuye kuri Rodrigo kwerekeza mu ikipe ya Arsenal, kuri ubu ngubu mu gihugu cy'Ubwongereza abakunzi ba ruhago, abakurikirana umupira, umusportif ku isi yose bari mu kababaro uko bita Diego Jota. Kuri ubu ngubu rero navuga yuko ni inkuru yamenyekanye ku munsi wa 4, cyangwa se ubwo navuga ko hari ku itariki 3 nibwo hazinutse amakuru, cyangwa se mu masaha yo mu masaa 6 gutyo saa 5 gutyo nibyo inkuru yaje kwimenyekana yuko utayizamu ikipe ya Liverpool bamwita Diego Jota, akaba ari umunyaportugal, yaje kuba yitaba Imana. Aza kwitaba Imana aho yari kumwe na Andre Silva. Uyu
akaba ari murumuna we rero barutanwaho imyaka igera kuri 2. rero kuri ubu ngubu navuga yuko abakunzi ba ruhago ku isi yose, muri Espagne, mu Bufaransa, mu Budage, navuga yuko nekereza yuko indi mikino muri buze kugenda mubona, nekereza ko bari buze no gushyira akanya ko kumwibuka cyangwa se ko gufata nk'umunota ukibuka rutahizamu w'ikipe ya Liverpool. So navuga yuko ni inkuru y'akababaro cyane, kuko urebye uyu rutahizamu, abakinnyi benshi ku isi yose, nahoze mbona kabisa kapiteni wa Liverpool Jordan Henderson, uyu ngira ngo murabizi yabaye kapiteni wa Liverpool, yaje kabisa kuba aza aha mu gihugu cy'Ubwongereza, aza imujyi wa Liverpool cyangwa se aza kuba kabisa yibuka uwo bita Diego Jota, cyane yuko babanye muri ino kipe, yamubereye kapiteni, aza no gutangaza amagambo akomeye cyane. Gusa benshi mu bakinnyi batandukanye barimo Cristiano Ronaldo ndetse n'abandi benshi bashinzwe n'urupfu rw'uno musore ba Mohamed Salah, abakinnyi benshi bakomeye, abatoza Klopp nawe yaje gutanga message ikomeye, avuga yuko usibye kuba yari rutahizamu ukomeye cyane, ikipe ya Liverpool yakeneraga mu gihe n'ubundi mukinnyi yari n'umwe mu bakinnyi bazi kubana neza n'abandi bakinnyi, yari umukinnyi ufite value. So navuga ko rero ni inkuru y'akababaro. Diego Jota rero yinjiye mu ikipe ya Liverpool muri 2020, aza kwinjiramo aguzwe miliyoni zigera hafi kuri 40, ngira ngo benshi barabyibuka, ikiniye amakipe menshi agiye atandukanye, aza gukinira za Wolverhampton n'amakipe menshi agiye atandukanye. Gusa benshi navuga yuko bamumenye ubwo yageraga mu ikipe ya Liverpool rero muri 2020, akaba rero yamaje kwitsindira ibitego hafi birenga 65 niba nibuka neza, ni muri iyo mibare gusa, hafi mu mikino 140 gutyo. Na urumva yuko rero ni ibintu byiza koko, byibuze urumva yuko yarari kuri byibuze mu mikino 3 cyabaga afite n'igitego. Urumva ko ari ibintu byiza, Diego Jota yafashije Liverpool cyane, kuko ngenya nibuka ari nka match Liverpool yigeze gukinanamo n'ikipe ya Arsenal, rwabuze igica. Abenshi ngira ngo baranabizi, Diego Jota yakundaga kwinjira mu kibuga asimbuye rwose, aza kubatsinda igitego, byanamugoye cyane kumenera muri ba rutahizamu bagiye batandukanye. Ngira ngo murabyibuka ubwo ba Sadio Mane bari bajyari, ba Roberto Firmino ndetse na Mohamed Salah, yarazaga kapelitira kabisa, ukabona ko ashobora kumena muri attack akayinjiramo. Gusa uyu musore n'ubundi yaje gukora cyane, gusa akajya yinjiramo asimbuye rimwe na rimwe, gusa n'ubundi biza kurangira akomeje n'undi kuba umusimbura, ariko yari umusimbura kabisa, ubona ko afite icyo ari kwerekana cyangwa se afite kinini afata ikipe ya Liverpool. So rero impanuka yaje kuba rero akora impanuka ari kumwe na murumuna we wari unamutwaye mu modoka, ubwo bari mu gihugu cya Espagne. Rero niho iyi mpanuka yaje kubera. Bivugwa yuko rero ubwo yararimo aragenda bisanzwe, cyangwa bari no ku muvuduko muto, kuko ahozemo n'ibinyamakuru bivuga ko yari kugendera ku muvuduko wa 60, bumve ko batari barimo baragenda cyane. Baje guhura rero n'indi modoka, basa nkaho bayikatira cyangwa se basa nkaho baza kuba bayidepansa, ipine ry'imodoka barimo baragenda muriza kwita riturika cyangwa se riratubuka, imodoka iza no kuyitishya. Ari nabwo navuga yuko polisi zahise ziza gutabara. Ngira murabizi yuko nyine imodoka ikoze impanuka ni ibintu bisanzwe nyine, ko polisi zihita zagera zigatabara zikazimya, bagakorera ubutabazi nyine bw'ibanze. So rero uyu Diego Jota na murumuna we Andre Silva, gusa navuga yuko bose bari n'abakinnyi ba football. Gusa abantu benshi bazi Diego Jota kuko niwe wakinaga mu ikipe isa nkaho ikomeye ndetse anafite izina rikomeye cyane. So rero navuga yuko kuri ubu ngubu Diego Jota, kuri ubu ngubu uri kurebera iki kiganiro ku munsi wa 5, nibwo iki kiganiro nagikoze. Diego Jota navuga yuko yaramajije iminsi 11 akoze ubukwe n'umwe mu bakobwa, navuga ngo bari bamaze imyaka 13 bakundana. Uyu musore ndagira ngo wumve iki kintu, uvuga ngo yaramaze iminsi 11 akoze ubukwe ku mukobwa wamaze imyaka 13 bakundana. Bari bafitanye abana ngira ngo 3, umukuru muri bafite imyaka 4 niba nibuka neza. Already wumva ko nawe akiri umwana, ashobora no kuba atarazi ngo papa kuri iki
urumva ko uyu mwana ukiri muto, imyaka 4 ukiri umwana cyane. So navuga yuko rero ni inkuru y'akababaro ibabaje cyane. Papa wabo yari afite abana babiri, bose yahise ababurira icyarimwe. Urumva yuko mu by'ukuri ku bantu babazi, ku bantu bababyaye cyangwa se ku babyeyi bo bahita babyumva, mu by'ukuri ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'akababaro twagenda tutavuze cyangwa se ngo dupfe kubyirengagiza, kuko ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. So navuga yuko rero abafanaga Diego Jota ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'akababaro. Reka tubafate mu mugongo abakunzi ba ruhago muri rusange, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. So reka rero tunyarukire mu zindi transferi zirimo ziravugwa. Navuga ko kuri ubu ngubu transferi irimo iravugwa cyane hano ku mugabane w'Uburayi cyangwa se hano mu gihugu cy'u Rwanda, bamwita Rodrigo. Uyu ni rutahizamu w'ikipe ya Real Madrid. Kuri ubu ngubu rero akaba yavuze ko atakifuza kubarizwa muri ikipe ya hano i Madeira cyangwa se mu gihugu cya Espagne. Akaba yavuze yuko rero yifuza kuba yava muri ikipe. Nahoze mbona n'umutoza kabisa ari kugenda amushyira ku ruhande mu ikipe ya Real Madrid, kuko navuye ko muri iki gikombe cy'isi cy'amaklub umwe mu basore batari kwifashishwa. Nekereza yuko biraza no kuba confirmed, kuko ku ikipe ya Dortmund bari buze guhura nayo naje kubona atari mu bakinnyi 11 probable lineup ishoboka kuba yabanzamo, naje kubona atari kuri 11. Biragaragara yuko umutoza yamaje kwamushyira ku ruhande. So rero ikipe ya Real Madrid yavuze yuko ikipe iri tayari kuri miliyoni 90 noneho bafungura ibiganiro. Kuri ubu ngubu rero ikipe isa nkaho iyoboye izindi mu biganiro ni ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal rero niyo bigaragara yuko yamajije kuba isa nkaho iri mu biganiro byo kuba yazana uyu muwinga cyangwa se uyu rutahizamu kugira ngo agiye atakana n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. So navuga yuko rero iyi ni imwe mu nkuru ziri kuvuga cyane mu makuru y'imikino. Rodrigo kwerekeza muri Arsenal, Diego Jota nawe nagiye mbigarukaho cyane. So navuga yuko rero ayo yari amwe mu makuru y'imikino ari trend cyangwa se amwe mu makuru ari kuvugana. Nakubwira ngo niba ari bwa rukigera hano kuri channel, kora subscribe kugira ngo tujye tugenda twibanira mu makuru ya showbiz, amakuru y'imikino, amakuru ya politiki, ama interview, ibintu biri kugenda bivugwa byose nta handi wagenda rero ubibonera atari hano kuri Simba Entertainment. Nakubwira ngo kora subscribe kugira ngo tugende twibanira no mu zindi nkuru zacu zigiye zitandukanye. Ciao.